prvo mjesto koje smo večeras odlučili posjetiti jeste kafe bar Amnezija, jer ste nam to vi preporučili. Rekli ste da je tu dobra provod, dobra žurka, dobra atmosfera, pa hajde da provjerimo. A reci mi koja se to muzika najčešće pušta i u šta ljudi najbolje reaguju? Pa uglavnom narodnjaci, pošto je takva sredina ovdje, ali više ja volim house muziku i ovakvu stranu, ali šta ćemo kad je ovakva sredina pa se mora puštati sve. Znači ipak ljudi najbolje reaguju uz narodnjake? A da, naravno. Ok, reci mi kakav je provod večeras u Amneziji? U Amneziji trenutno super, muzika je strana što je pohvalno, malo promjene u odnosu na narodnjake na koje smo inače navikli. Ok, kako si zadovoljna noćnim životom u gradu i atmosferom koja vlada u našim kafićima? Pa, atmosfera više manje je dobra, mada može biti bolje pošto realno iza 12:01 nemamo gdje otići. Većina raja ode kući. Solidan. Mom se otimaju ko će dobiti mikrofon, ali ja želim da čujem izjavu od tebe. Dakle, kakav je provod večeras u gradu? Provod je super, večeras zabavljamo se, pijemo kao što vidite i nadamo se da će trajati mnogo parti do večernih sati. Dobro, reci kako zadovoljan izlascima u istočnom Sarajevu, ne ovdje nego inače po kafićima. Pa sad za sad je super, inače dobri su izlasci. Vjerovatno. Da li kafići mogu zadovoljiti potrebe mladih, ukuse mladih, da li je to to? Mislim da mogu jer kod nas u našem gradu stvarno ima dosta lokala koji svaki na svoj način pravi temu za svoje goste, neki za starije, neki za mlađe. Tako da mislim da svaki gost, svaka stariji i mlađi može da se nađe u nekom od naših lokala. Let's play the sexy dancer.